Omoncho murigereria o Kisii FM Digital ni chinga kichindi nindi na kwariganiria SMS itwe Amang'Ana Amayia sinchira yo wikiranu chinsa 11 cia bono maragoba iretera nenguruko purity nyangweso ngonyiringa bogotonyera gwetera se imitandao yonsi pe social media Kisii FM 94.1 nense mwe radio ogotonyera gwetera berengo be 94.1 tara chaka Amang'Ana Amayia sinchira yo wikiranu omoncho murigereria tiganda koerera igati yari na kwariganiria sinchira yo bwenge ritukura rero nigo muraibu ensi ya Kenya musikebeli Ruto ara umuyiga bo ritukura rero nigo muraibu ensi ya Kenya musikebeli Ruto ara umuyiga bo kubachengira amakurutu a NYS ababekirwa kigutwa ase eskurwe yamo ya NYS chisemo cha Gilgil county ya Nakuru nime county ya Kisii omubunge onyaribari chache umuskeza Hirjanda nigo aburiri obo mubwazimi lo John Kenya Coalition korwa chinga kichi nyororo cia serikali wekirania emerubiro au yogo cha kogorora uchumi ribagalio kogenderera kurubiria emesangirekano nabo igo kurwa county ya Kirinyaga soroboti rogo ichani omwancho murigereria musacho yomo niga akagiri kumuita omwancho yena kumutindika enyaro yenyomba yabo abasabona abanyanyimbo bagenderetio botukigore yengane iyo nabo igo abaraibe chidini kurwe county ya Samburu nigo besokire na kugikiria ebikorwa by'abamenyi b'enseme yikogendera gwitwa nebibago nanyene chinga kechige serikali igenderetio murubirio chinseme icho bogotema gukora obusaria na kubeka oburindi bwisaine mwancho murigereria bono nakwariganirie kabena inchego ikomwa irio irindo nyora iyo amona yanda manga senchira yo bwikirano Omurai wensi ya Kenya muske William Ruto nigo ritukoria rero aikirana umuyiga bwokobekirwe gutwa asa makuruto a NYS abu bara insi kyombeka National Youth Service asa umuyigo yokorekana chinsemo cha Gilgil ime county ya Nakuru ase umuyigo yoboigo ikirano na bara ya serikali amana abo bisabande kurwa se county ya Nakuru niga makuruto chiribo 10 chimisano nemo 92 babekirwa egutwa abwase chiribo 53 chiminye 20 no yomo egati yabo abare abasacha nabande chiribo 3 chimibere 52 no yomo barabasubati gagukwana achinga kyara umuyigo umuske Ruto niga bayiro koboko amakurutwa biyo babekirwa egutwa nabego kuba boria kogendera kubeka emirubirio yogokinia uchumi na kuyikinia ensi ya Kenya ekere ebirengo beguro gwetera megiro au ayibabere bakunyora chingake babera seskuru yo ya NYS must have the active contribution of an overwhelming majority of youth as its foundational principle, and the inspiring profile of this cohort attests to this. For this reason, we want to enhance the annual intake. The annual intake from 10,000 every intake to 20,000 every intake. In other words, we want to double the intake of young people joining the National Youth Service from every location in the Republic of Kenya as a mechanism of creating sufficient patriotism and giving opportunity to young people in rural areas who otherwise may not have the means or may not have the opportunity to be able to explore their talent and be able to get the necessary training and skills for them to make useful contribution to the development of our country. Extend to the cultivation of 80,000 acres of land under commercial food production. I have already had a conversation with the management of the National Youth Service. We have already agreed that the government of Kenya is going to provide agricultural machinery to support NYS agricultural sector for food production, to enhance self-reliance by NYS, and to support national food production
as we seek for food self-reliance as a country. Nataka niwashukuru sana vijana hawa. Mimi nimewaangalia, nimeona vile mumeweka paredi hapa. Muko chonjo, muko smart. Congratulations to all of you. Na vile nimesema ya kwamba management ya National Youth Service watatuambia ile facilities ambazo zinahitajika, na waziri utapanga na watu na management ya NYS ndio tujue, ili vijana 20,000 waje hapa kila enrollment, yaani vijana 40,000 kila mwaka waweze kuja katika masomo haya. Ni facilities gani tunahitaji additionally so that we can make it possible because of the great contribution the National Youth Service is making in transforming young people from across Kenya into responsible patriotic citizens of the Republic of Kenya. Umubunge onyaribari chachemeye kaunti ya Kisii umuske Zahir Janda nigobonesa kire na kwegerera serikali yo muske William Ruto abwasate biribuna nigobagenderete kubeke mirubirio yo kogorora uchumi na igobo mu bwazimile mo John Kenya Coalition nigobonerete koye serikali chinga kicinyororo kokorabo kakona nabariki bamang'ana ba Amayia ritukuria rero umuske Janda nigaye abo muchirie obo mu bwazimile mo John Kenya Coalition kubatekana no kurobekana konene okubarubirite guchigokora amatukaria 18 barwete guchya serikali kaerire onye serikali gwikachinga kicho tereigeria amaguri ebintu au na korobya amagima ya Bakenya. Muske Janda nigatebire bune serikali yo muske William Ruto nigarusete chi subsidy echo cyabikire ase ebintu au niribageri bakaigeria amaguri yo bwoyo erinde gotema kokonya kubasira abarimi bachikwane kindagire isene nichigotoka emeyensi ya Kenya sama tukari busyo unenjira yemo yo korobya amagima ya Bakenya ribagari yo kubeka emirubirio mekemeke yo kubakonya Abakenya segekegeke na indebere ne guchandika sama tukari busyo. The President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, is a man that demystified the politics of blackmail. We, as the ruling coalition, we will not agree to be threatened by protests or mass protests. We are telling the Azimio Brigade that the full force of the law will be applied to anyone found contravening the law, destroying any Kenyan property. We will not take it lightly. The president just came to office. We inherited a dilapidated economy. He's trying to fix the economy, and we have said that the issue of subsidy, which used to benefit 2 or 3 individuals or companies, the president made it very clear, His Excellency William Ruto, that he will come up with a comprehensive master plan of how we will give fertilizer to our people so that we can bring down the cost of living. On this other issue of Azimio, I want to tell Azimio that if you have no business to do, then don't do it in Kenya. Nabarimi ebekawa kurwa chisemo au che county ya Kisii na Nyamira nigori tukoria rero bakorege karo ime yo mucho busongo abwasi bomerana na baraibe byombe bya barimi irinde gukwanira chinchira baguche gukinia ekemeri oborimi bwe ekemeri ekigagie kawa bakona kurwa chinsemo cha ATC ime mucho busongo abwasi bakorera egikaro kyabo abarimi abo nigo bairania ngambe ya mono guchya serikali kubatekana negetambukiro baira bwangwiga kyo kuigeria amaguri yo bwoyo ikibate biribuna nigo kyabasirire barabubuna barimi na kwene kina banyorire faida chinga kibagenderete n'uburimi bwabo bwekawa. Nigo abaraibe chidini meye kaunti ya Samburu anene muno aba bishop be kanisa yige Pentecostal
besokire na kugikiria ebikorwa by'obusaria byabire bikonekigwa ase county iyo anamone bikorwa bibibago kugendera kubaita bamenyi be county iyo nanya n'ikingaki serikali igenderete umurubirio obokubeka oburendi chinsemetyo bagukwana n'abariki b'Amang'Ana Amayia aba bishop abakoragwa no mu bishop Dr. Bosco Lekisat nigo batebire buna kingaki ichekire abantu bonse babwenerete kubwatia amachiko ya serikali na kubwatia anene muno guchika kuri wogotasoka isiko gose e curfew irinde gotema gukura obosere chinsemetyo nigo bega bishop baburire serikali koneke buna abanyanyimbo abagenderete kubeko burindi chinsemetyo mbachiko bamaiso kingaki bagenderete nemirubirio yabo irinde koneke buna abananchi ba kawaida bari guchiko bateranirwa asomosa koyo na kwirirwe getambukiro nonyenekero batakoretia mamochandonsi. Watu wetu wanauawa sana. Tunaona kwamba kafyu imekuja na tangu kafyu tufuate order ya serikali. Tunaona pia kuna watu ambao hawakuzingatia hiyo, wamebaki tu kuendelea na uuaji. Serikali watumie drones wakati wanashughulika na mambo ya operation kwa sababu ya watoto na wamama ambaye pia wako hapo ndani katika hiyo bonde, ili waweze kupata mhalifu akiwa mhalifu na usalama tuweze kuletewa ili watoto hata wapate kusoma. Tunashukuru serikali ile kazi inafanya kuleta ulinzi kwa sababu ya watu wetu, lakini tunasema pale chini kuna watoto pia wanaishi kule katika hizo mabonde. Serikali watumie mbinu zote wajaribu kusekiwa maisha yao. Tunawasihi leo kwa neema za Mungu wawe na huruma za kiutu kwa sababu ya wamama na watoto, kwa sababu tunaelewa kwamba si wote waharifu. Kuna wale waharifu na wanajificha ndani ya wale watu ambao si waharifu. N'abanyanyimbo ase chinsemo cha Mwea imeye county ya Kirinyaga niko bono bagenderete n'obutuki maiga y'omusacho yomo gukagirwa kumuita omwanchoye na kuyotindeka omubiroye enyaro y'egetanda nyomba mwabo ase Kenyurugi ya Thiba North gako enekingane iyo omokonyi bo mokomanda bo banyanyimbo ase nsemo ya Mwea West imeye county yo ya Kirinyaga okurukwa Sami Buta nigatebire buna nigo umubere onyagusira Joyce Nginya obwate myaka 44 obete gugutoka amatuko make gaitire abwasekagire buna nigabete guitwa obutuko bwa Jumapili na gutindekwa ase nyombe iyo obwiti obo nigo guseroboti iguru yengane iyo nigo robegetu asegeteseni kyabanyanyimbo gya Kiamashiri ne amate ya Nyagusira Joyce abwase mega yo konyoro umubere oye gutindikira ase oboina butari obutambase enyombe iyo abanyanyimbo abo nigo bono bayotinde kurete umubiro yo na kuyira ase nkendu yenyagitari ya Kirugoya chingaki bagenderete n'obutuki gotema kumubwata omukagirwa asobwiti obo omoncho murigireria abono tokogenda eyema seyemo asemese itu ichigosori erinde Bivon Omari atoerere ayatoriganiri omurogobo bono. Bara kabisa mwacho muri ya Kisii FM digital na nene Robin Ningo kwa ligani ya sigesero gicigosori nabo gusari Samaria ta Bivon Omari uchakando bunyangongo bwa Kisii County League mbochi kwendera weekend iga ekero timu ya ne ya Mungano FC barachikusikana ya amne timu ya Central United asentunda ne ya kabri asigesero kya ne Kyarioma Grounds kuchaka chinsa isano ne brecha mobsom timu iga ne ya Rioma FC mbasikari amne timu ya Keroka ekeromati yako barachikusikana ya amuna marani kuchaka chinsa isano ne brecha mobsom litukulia Jumapili ne timu ya Geturi barachikusikana ya Amana Mayaka FC ekero timu ya ne ya Nyansara barachikoberganya ya timu ya King Lions asigesorikaya ne ya Tender Grounds kuchaka chinsa isanebrecha chamosom timu ya Igara Combined ne chikoriganya ya timu ya Mosora ekero timu ya Bogonga FC barachikusikana ya Amana Riamo FC asigesorikaya ne kyamo bamba kuchaka chinsa isanebrecha chamosom kolio ya obujyangongo bwa Nyamira County League ya Zone A timu ya ne ya Sparks barachikusikana ya Ana Mujunyu kuchaka chinsa isanebrecha chamosom ekero timu ya ani ya Sigona barachikegania timu ya Santos gochaka chinsa isano chamambi asigesorikaya ane gekendege asengo ende boygo timu ya Kebrichimba chikusikania amana Kenani FC gochaka chinsa isano ne mochimo baso litikolia Jumapili dirabistariki isano
weekend ga obanyangongo bwa National Super League na bago FKF omburgo chikwendera singincho ndochikutwara obimino byegesoriga ani ya FKF Cup enyatkoba kego chinchiwana kurukwa Mozart Cup asingincho company ya Mozart Bet nigo babigite sponsorship yike ka kimya kitato amanege kombe kyo ya FKF Cup asibara chikona na ekerengo ye milioni 50 nomo ekirobara chikurwa bono milioni 20 kiro mwaka asigeke kyo kimya kitato etimu ya ani ya Zitek Titans mbachikusikania amona AFC Leopards etimu ya Rainbow basigekania amona Migoro Youth Mofa yarene timu ya KCB imigesorokania na Kiagusi Stadium ekironyota FC barachikusikania amona Rajani Gogo etimu ya Luanda Villa basigekania amona Mrangasil etimiga ani ya Kajedo basigekania amona Ulinzi Stars Mwatete United yarene etimu ya Coastal Heroes Karatha Homeboys basigekania amona Sofapaka ekirosha Lima barachikuregania etimu ya Kakamega Homeboys etimiga ani ya Equity basigekania amona Marashuga ekiro Kenya Police barachikusikania amona Scarlet Kibera Soka basigekania amona Gor Mahia ekirengo yo Mario ekoyomerania etimu ya Administration Police amona etimu ya Bandari asigesorokania na ya NYS Grounds asomochi oyata Eyo maseye momba kama chingumbu obotuko bwarere minano bichko endra bikaigo ekero etimiga ani ya Real Sociedad barachikusikania amona Cadiz ase ebuminyangongo obuya anobwala Liga Santander ekero imiasiria abu Italia etimu ya Napoli barasikania amona etimu ya Lazio uchaka chinsa inyine chiteke mranganesa no chaputuko ekero imia Bundesliga bo Germany etimiga ani ya Borussia Dortmund barachikusikania amona RB Leipzig litukuli mambi asobunyangongo wa EPL uchaka chinsa kana chambo basom etimu ya ani ya Manchester City mbachikirigania etimu ya Newcastle United asige serikali ya Etihad Stadium chikoroga chinsa 12 etimu ya Arsenal basikikani amne etimu ya Bournemouth ekero etimu ya Aston Villa barachikirigania etimu ya Crystal Palace Brighton basikikani amna West Ham Chelsea irene etimu ya Leeds United Wolves basikikani amne etimu ya Tottenham Hotspur ekero engoyo mwali tukali mambi sobyangongo bwa EPL ekoyomerania etimu ya Southampton amne etimu ya Leicester City Kuriga ya ime ya La Liga tukali ya mambi etimiga ani ya Villarreal bachikusikania amna Almeria Mallorca yerine timu ya Elche ekero Atletico Madrid bachikusikania amna etimiga ani ya Sevilla wekirabu machumuri ya Kisii FM Digital nongoli ngerega sabige chikosoli nabo soli Samariata Bivon Omari Narayo twakwariganiria senchira yo wekiranu chinsa 11 chabono muragobo mwancho murigereria wekirabo no tokuyakorera eritera nengurukwa Purity Nyangweso